Ndiziswe apha ziimeko zomtshato. Andonwabanga, ndifuna kudilishwe nalo mfo kuthiwa nguFranco. Ndize apha because lo sisi ungumama umfundisi. Uthi akayithandi i-relationship yami yasecaweni kunye notata umfundisi. Umfundisi akakwazi ukuba yifemeli ngoku ngenxa yakhe. Akakwazi uba ngumyeni wam ngenxa yakhe. Andiyazi ngoba. So undizise apha kule court. Sensho ke. Ndifuna ijustice namhlanje. Ndifuna ibonakale. All right. Court 10 is in session. Judge Thenjiwe Khambule is presiding. Ngicela utshele inkantolo amagama akho aphelele. Hallelujah. Amen. Ngiyabulisa kwibandla lonke. Igama lam endandibekwa ngabazali bam nguPhelokazi. Ndatshata kuJack. So ngoku ndinguphelokazi Jack. Ilona gama elibhalwe lelona gama elelam mama. Ngicela amagama akho aphelele. Hi Sister Judge, Francois Grootboom. Okay. Ungabe nazana kanjani? Uyabona ke mama, inzima lento. Inzima. Lo tata lo azange ndimbone. Qala umbona namhlanje, kodwa ndimva ngelizwi. Ithi phone xa iringa kukhala yena. Ngumfundisi umnyeni wami. Wait. Usuke ekufonela uhleli nomfundisi. Ebedini silele njengomfazi nomnyeni. 12:30. Like every day. Afonele wena. Ufonela umfundisi. Ufonela umfundisi ngo12:30 mama. 12:30. 12:30. Uthi uzwa izinto angazi ukhuluma I don't know what. Ngicela simnike ithuba. Cela uthetha Sister Judge. Dalithetha. Cela uthetha. Dalithetha phakula mfonomfono. Andiyazi uthetha ngantoni lona. Umfundisi kumuntu wecawa. Ngabe umfonela umfundisi kwasho ukuthi unenkinga yokuthi umfonele ngezikhathi ezithile? Andiyazi Sister Judge le nto lo sisi. Because umfundisi kumfundisi wami wasecaweni. Ecaweni. Zawuthini ungamfoneli? uThixo akalali. Thixo akalali. Zawuthini ungamfoneli? Xa ndifuna uthetha naye ndiziva ilizwi likaThixo ngathi lapha kum. Andiyazi le nto lo sisi. Awethu. Undiza enhloko, undiza enhloko. So xa kufuneka thina sithandazewele khona ixesha uThixo unalo ixesha. Hayi wethu. Ndicela undehle please. Ngabe ukhona ufike nommeli wakhe kunina nobabili noma nobabili nabo abameli? Anommeli na Sister Judge, anammeli because dayazi into endiyenzayo. Andimazi yena uzele ntona. Mazi. If umfundisi ufuna ufonela ngo12 uzawuthini? Omnye phezulu komnye sana. Awethu. Mama, andinammeli. Ndifike noyise nonyana. Ne-Holy Ghost. Wonder bad. Uyayazi. Uyena ummeli wakho? Nguyena ula phakathi kwethu. Unalo ijazi lobummeli? Ewe. Uwafunda kiphi university? Nkosi yami. Thandazo uzombona. Wena Francois unaye mmeli. Ufuna undimela? Ya. Ngandimela esana. Xoxa mase siphumile indaba yemali ngizommela malethe. Hayi akho mali inidekayo wethu. Ungandimela if uyafuna. Uyayibona ke lento esithethayo. Ngandimela Petro. Ngandimela my friend. Ngandimela. Yazi ungenza ngisabeke uFrancois mekhuluma nje malethe. Lonto umekahle. Angikaze ngibamela abantu abakanje. Abantu abanjani? No, sengiyasho ukuthi abantu ekuthiwa bafonela abanye ebusuku angibazi. Sangufonele umuntu ebusuku wena. Ake siqhubeke Sister Judge. Focus. Uyavuma ukuthi uyamfonela Ndiyamfonela Judge kaloku ngumuntu wasecaweni ngupastor. Uyasithandazela. So andimazi ke lo sisi yena. Ewethu. Ndisathetha neJudge. Francois ungakulinda. Ndisathetha neJudge. Sister Judge. Usuke umfonelelani? Ndiyamfonela kaloku ndifuna uthandazela. Ndingumuntu kaThixo nami sana. So ndifuna uthandazela. Kutheni ngoku kufuneka kubekho amaxesha? Ingathi kusesipapha. Mama. Awethu. Andimazi iphela ngobaxesha. Ayipheli indlu kaThixo. Indlu kaThixo ayipheli. Ewethu. Kodwa unike ithuba naye akhulume.
Icawe iphela ngabani ixesha? Ayipheli sister Ayipheli. judge. Ayipheli icawa. Iyaphela uThixo mama. Ayifike wakho endlini yami emzini wami Awu. iyaphela icawa. udlala ngexesha Umfundisi lethu ukushiya losisi. esontweni. Ushiya phana la gas yakhe. Soze kaloku. uFrancois ngathi ummise kabi umama umfundisi ngoba ngicabanga ukuthi umama umfundisi ngoba unama insecurities. Insecurities. Ingakho emlethile ngoba uNgcombe siyambona umfundisi ukuthi uyinhloboni mhlambe uyinhlobo eyodwa no Franco. Hawu inhlobo enjani? Vele inhlobo eyodwa basonta ndawonye ngithi sonta kuyena umfundisi. Sihamba kunye ecaweni. Nilonto Khona engisho. ingxaka. Ngoba ukubona umfundisi kuzokwenza ukuthi sikwazi ukuyiconclude le case. Uma sesendlini usuke engasayena umfundisi. Ungumnyeni wami. Ungumnyeni wami. So, Uyinto yonke kum. Uma sesontweni akayena umyeni wakho umfundisi. Ungutata wabantwana bonke bapha esontweni. No my lady. Ungutata sana nanzi nenza ithetha My mna lady. sister judge ngutata. Okay my lady. Umfundisi uka complain ngokufonela ebusuku. Tu zange damfa. Akakwazi ulala. Sentsho. Uyakwazi. iPhone akakwazi ulala after that. Uthi uyakwazi ukulala. Uyapha e-lounge. Uyaphuma ahlebeze xa ethethe efonini. Nisuke nixoxani nomfundisi. Thetha ngento zecawa sister judge. Thetha ngento Sentsho ke. zecawa sana. Ngicela Ndiyazi ingxaki yakhe i-example. lo. Ndiyazi ingxaki yakhe lo. Ngxaki yam. Andiyazi ingxaki yakho asana singayeka nejudge siphuma apha phandle bendim nawe. Asingaphuma ngokusana. Asana. Asiqabela. Shi. Yo andifuna uqabela wena ndiyabaza abantu ufuna ubaqabela. Sale wacutha. Thixosomandla ndibambe. My lady. Yabona leli cala leli engilimele la. Hey icala leli. My lady. Manje kuphi inkinga ngoba phela umfundisi uneminyaka emingaki mhlawumbe sikhuluma ngengane okufanele uyakhela imithetho ukuthi ifonelwe ngasikhathi sini. Ngicela lo bhuti angafonela umnyeni wami mama. Uneminyaka emingaki umyeni wakho? Ubhuti noma usisi ubani lo? Akuthi into ezofuna ixazululo ngoba leli cala ngiyabona belimfuna umfundisi ukuthi abe khona ukuthi simbone. Meshumayela umyeni wakho. Ushumayela isandla esibeke kanje noma umuntu oraf nje kanje wenze njani? Uraf. Uraf sana. Hey you. Hey uyabona Fundi. So mina what I'm trying to establish ukuthi ikephi inkinga if umuntu omdala efonela umuntu omdala efonini yakhe. Kambuze sister judge, Because kambuze. if uthi wena Umyeni wami uFrancois ufonela wena ngabe siyakwazi ukulikhuluma icala kuke ikephi inkinga bengicela noma manje mhlawumbe kunezikhathi ekufanele ngabe ufonelwa ngazo. Upha umtshato wami mama. Asifuna udivorce apha. What Okay? if inkinga- Okay? Andifuna uziveza. Ndisiwe nje bandinje kaloku. Bengicela- Ndilungisile. Uyandichallenge ngoku. Uyandichallenge. Lento ayenzayo kundichallenge. Francois Yes, Sister Judge. usukumfonelelani umfundisi ebusuku. Thetha ngento Pastor? zethu kaloku judge, into zikaThixo. Into zomoya oyingcwele. uyamuzwa nalo Thixo indlela aphuma ngayo Funa aphume njani? into zikaThixo. Hey, uyazazi nawe. Into ezingcwele, into Ngicela ngaloko ezirayi. ngithinta my lady ungenza ngibe uncomfortable. Uhlala uthintana la nama-client akho thinta wena. Hey, yani ndayithanda le My judge. lady. Mama judge. Ngiyathetha restraining kumani order. wena. Okwe restraining order ke. Ya, i-restraining order yani yasikhatsini yokwenzani le oyifunayo. Jonga, masidibane naye ecaweni uFrancois. Masidibane naye ecaweni mama. Singadibana naye efonini ngo12:30 midnight. Sine family mina nomfundisi. Angi-understand ngoba uyazi ukuthi washada umfundisi. Uyazi ukuthi umfundisi uwumuntu wabantu 24 hours a day, 7 days 24 hours a day week. mama, that is Jesus. Uye Not ke umfundisi. sana, Ngeke. umuntu wabantu. 24 hours eh? Never. Okay, Sister Judge, cela ubuza into. Utheni ke umfundisi yena angayifaki on vibrate ifone yakhe? Because uyazithanda into ezishukumayo umfundisi. Thena angayifaki. Awufani wathi usana thena angayifaki ku silent. Ngathi ngoba umlomo. Thena Noma angayifaki. ivale nje ayicishe. Awethu. Ewethu. Ayicime ke nyani Vala judge umlomo. ngixolele. Vala umlomo.
Wena fanele ngabe indlu yakho ivuliwe ukuthi oFrancois noma Ivuliwe, ingasikhathini uFrancois. befuna ukuza kwakho bezobona umfundisi. Fanele ngabe ubavulemela ngisho ukuthi bangene mengabe kuukuthi izwi lithi akazo ekamereni azolala nomfundisi. Fanele ngabe uyamvumela. Angazi ukuthi yini kwenza ucomplain ngamafoni. Mama. Ayikho le nto uthethayo. Njani uthethe njalo Ayikho nejaji? tu. Hey, Ayikho hayi tu. sani. Ayibheke Hayi, eqaleni. uncamile wena. uthethayo. Uyabona wena? No wonder umfundisi engafuna ungqenqa nawe sani. No wonder. Yabona Isa son, you Isa my friend. Isa Petro, you. Isa sana, Isa ndokulindela. Isa. Help! Bathi Isa. uqashelweni la. Isa. Fana kakhulu lezo zihlangu usani. Mfundisi akazithandi anyway. Yazini? Le case is simple kakhulu. Very. Ayikho simple. Very. Is simple kakhulu wena. Sizavulelana ngoku. Umuntu kaNkuluNkulu. For Uyakholelwa. now. I Because want- manje awusavale le nto ndiyithethayo. Uthe wena ufike lana nobani nommeli wakho. Uyise indodana nomoya ongcwele. So into ozongisiza ngayo Baphi? ukuthi uhambe ekhaya uyothandaza uNkulunkulu uzowuphendula umthandazo wakho mekuwukuthi ukubona ku right ukuthi umfundisi angafonela. Liphelile icala. Hallelujah. ngiyalichitha. In the name Hayi. of the Holy Jawani, Spirit. nakusiza, nakusiza. Suza nakuwe. Fire. Andonwabanga tu. uFrancois uchitha umzi wami. I-outcome yilento bendicinga uba izaba yiyo. Ibe yi-lunch bar, obvious, kuwinem. Akho nto. Unyana. Nobawo sonini nanini bakhona. Holy Ghost. Bazaba khona kodwa andikho happy ngale outcome tu.